Then so kuphinde futhi siqhubeke lapha kwizenzo chapter 3 dikeso kgaolo ya chapter 3 la ku 16 mona ilishumi limutsu Yesu phileng ngicela lengaphi ukuyifunda ngikupa yena ekancela ngibale nina nizongifundela le engale yela kancane hedlampalla yona ngizocela ukuyithatha ngikupa hoyinka hoyingwatha mona la ku 16 mona chapter 16 verse 16 okholwayo yadumelang abhabhadiswa akolobetswe uyakusindiswa utaphuluswa kepha ongakholwayo impa asadumeling uyakulahlwa utalahlwa siphinde okholwayo adumelang abhabhadiswa akolobetswe uyakusindiswa utaphuluswa kepha ongakholwayo impa asadumeling uyakulahlwa utalahlwa lezi bonakaliso imakaliso ziyabalandela abakholwayo ngegama lami kalibitso laka sibambe le ndaba ngegama lami kalibitso laka bayakukhipha batlantsha amadimoni bashumayele barere ngezilimi kadipuwo zentsha ngegama lakho Jesu kalibitso la Jesu Christ baphathe inyoka basore dinwa uma bephuza ukubululayo habanwa holy asoze kwaba nengozi ukeke behabana libukosi bayakubeka izandla batlabe hamazoho phezu kuba kwabagulayo kulang basinde baphuluswe phasiye ngale ku act ariye kanqani he udikezo chapter kgaolo ya boraro oyitholi la sifunde ayifumani ngakubale yona aqale mola demanding yaphili lafunda isihloko sakhona abale haphela isihloko salungolo lena uPetro uphilisa umuntu oyisishosho yes Petro se uphilisa umuntu asahoni ngotsamaya uphilisa umuntu oyishosho yes uPetro noJohane Petro se li Johane bakhuphukela etempelini bona banyuluhela tempeleng ngehora lokukhuleka ka hora ya thapelo eliyisishagalolunye elingora ya bogobong wase kulethwa indoda ethile hatliswa monna a itseng go yena eyisishosho asasamayeng ho hang kwasesiswini sikanini ho fihlele ho twela popelong ya mmae ababeyibeka imihla ngemihla monna ona bane ba mmeha mihla le mihla ka matsatsi le matsatsi ngasemnyango wethempeli haufinya le minyako wa tempele othiwa ho twing kunjani umnyango bawumpele othiwa homu omuhle unyako ho twing omuhle hangoba kunomnyango njani futhi wena iminyako omuhle yayenziwa njani le ndoda bompele yayibekwa imihla ngemihla unabekwa haufinya le minyako emnyango njani lo mnyango kuthiwa omuhle minyako ona uthi komuhle ake uqhubeke bawumpele ukuba icele nayi indaba ukuba nje icele akuphe yayibekelwa yona ukuba yenze njani asixoxeni le ndaba class ukuba yenze njani ungayesejwange akuphe yayibekelwa nje into eyodwa ukuba yenze njani unabese icele kodwa ibeke emnyango njani omuhle cela uqhubeke bomphela ukwabelwa izipho afumane ukuba yabelwe ini izipho afuweni mpho kwabangenayo ethempelini naba mabengena nje kuba ubakena ethempelini bayayabela izipho bawo bakena tempeleni kulo mnyango lo omuhle minyako ngona omuhle ngoba uPetro noJohane ubani ki Petro asili Johane bakhuphukele ethempelini bane banyulela tempeleni yona lokukhuleka ka hora ya thapelo elesiya galolunye bamba indaba ya bogobong kwakuyihora lokukhuleka inile hora ya thapelo ngoba makuyisikhathi sokuthandana ubani halinako ya thapelo ilamandla atholwa khona imomandla afumane hangteng oyathileyo asitang mandla fokolang uyantshathwa naye wagwalwa liyena umibandla haphutheho libalekelana nomkhuleko ibalehela thapelo
Lazibonakalisa ibonakala. Dimakaso sena di bonahale. Futhi ngeke zenzeke. Ho handi ngeke bese etsahala hape. Kodwa ukuze ibonakale lezi Empa ibonakala. hohle di etsahala dimakaso sena. Ngehora nje lokukhuleka. Ka hora ya thapelo. Khona izinto Kuta ezenzakalayo. dintho tse etsahalang. Abahlezi eduzane komnyango. Ba dutse haufinyana le mnyango. Wathempela umnyango Ba omuhle. thempela emnyango omuhle. Ababelwe izipho. Ba o kaniti mo emesidi mpho. uPaul noSila. Paulo selisila. Mabe endaweni yokukhuleka. Aba ya thapelo aba Bahlangana nentombazane nomoya obungoma. bakopana ngwana le moya wa buthuwela. Uyabona amandla emkhulekweni. Wabona amandla thapelong. Khulula abantu benomoya wamadimoni. Hulukulwa batho bona le moya wa matimoni. Kodwa uma Empa ha abantu bengamfuni uJesu, basamandla batho Jesu. akukhululwa umuntu ngempela. Awuna muthalo Hlobo khona. akukhululwa umuntu ngempela. Le khale alukuluwe awuna muthalo. Ngoba lezi ibonakaliso Ubandi bakaso sena. kumele ilandele abantu abakholwayo. Kamele nitsame ka mora batho ba dumela. Ngeqiniso njengomzalwane. Ka nnete ska mina. Uma uzohlala usemlilweni, Ha o tla dula o le molong. abakwazi ukuhlangana nabantu Ha o twa ha o benemoya engcolile, batho ba kopana bengakhululwa. ba ske ba lukulwa. Noma ngabe kusesibhedlela nesi la, La o twa o Onesa khona, Mo se akwazi. sandeng o keke ba etsa. noma ngabe kusemsebenzini la usebenza khona, Lapha emsebenzini. akwazi ingane iphathwe zipoliyana ukhona. Bana ba keke ba bana le matimoni o tse teng wena. Hayi, there is no fire nakunjalo. Ha o jwala hona mollo. Kuwe. Ho wena. Ngoba indaba kaJesu Ubani taba ya Jesu. kumele lezimangaliso noma ibonakaliso. Dimakaso sena o tla Hayi, akusiyo ukuthi ilandela abafundisi, alatele ba hudi. kodwa ilandela abantu abakholwayo. Ba batho ba dumelang. Abantu kumele besizakala Batho ba tlamele go uma thusana. kuvela abangcwele, Ha o hlaba ngoba halalela. behamba nomlilo, Bobani ba tsamaya le behamba mollo. noJesu, Tsamaya le Jesu. begcwele Ba tletse amandla. matla. Kwakuyihora lokukhuleka. Ke le hora ya thapelo. Wayibekele nje ukuphiwa. O na behelwa shewa afumane Cela dimpho. uqhubeke bamphele. Amen. Wathi ukuba Ilare he ha o etsehala hore abone uPetro noJohane ha bona Petros le Johane beza kungena ethempelini ba tlo kena tempeleng. wacela ukwabela Akupa o afuwe isipho. mpho. Kepha uPetro Empa Petros wamgolozela a mo sheba mahlong. kanye noJohane Bana le Johane wathi a re sibheke. re tadime ka ba shebe Wayesebabheka a ba sheba ethemba ukuba a tshepile hore amukele utho kubo. a amhele ntho e itseng ho bona. Kodwa uPetro wathi Empa Petros a re isiliva negolide a re silvera le gauta anginalo, ho hanga ke na hona. kepha lokho Empa seo enginalo ke na le sona ngikupha kona ke se go fa sona egameni likaJesu Kristu bitsong la Jesu Kriste wa waseNazaretha. Nazareta. Hamba. Tsamaya Wayesembamba ngesandla a mo tshwara ka letsoho sokunene la letona wamsukumisa a mo emisa waqina masinyane a thiama ka potlako izinyawo zakhe maoto a hae namaqakala hape le diqaqailana eguma a tlolatlola wema a ema wahamba a tsamaya wangena nabe a kena le bona ha tempeleng ehamba a itsamaela eguma a tlolatlola emdumisa a mo gorisa uNkulunkulu. modimo. Abantu bonke Batho kaofela bambona ehamba ba mmona a tsamaya edumisa uNkulunkulu. a gorisa modimo. Kepha basebemazi Empa hobane ba ne ba mtseba ukuba nguyena ho ke yena ga sebele owayehlalela yena yona a na tulela haufinyana iwa le mnyako a emetse dimpho ngasemnyango haufinyana le mnyako omuhle o motle wethempeli wa tempele. behlelwa Ba ne ba theohelwa ukwesaba ke ho tshaba nokumangala le ho makala ngokwenzekele kubo. ka seo se etsahetseng ho yena. Cela uthandaze bamphele. Amen. Siyabonga baba. Dumi senjalo na sentukewe umdumi senjalo umdumi senjalo
uya ezwini lenkosi bazalwane ha o ya palong ya lentswe la Modimo ba yini uJesu uyawenza umsebenzi Jesu o yetsa mosebetsi buka lo muntu ukuthi wazalwe njani sheba motho ona o labele wa jwang okusho ukuthi okungenzeke ebantwini ho hlalosa ho sa etsahaleng batho kuyo uNkulunkulu kuyenza ho yena Modimo ya etsahala uyambona ukuthi isimo sakhe sasinjani wa bona maemo a hae a na le jwang kodwa mase kufika uJesu empa se o fihla Jesu uJesu namandla Jesu o na le matla okusukumisa neyishona a o yemisa batho ba sa kgoneng ho ngakho kuPaul empa he Paulos akathi nesimo nje senqonda asiguquli o re he ka maemo a kelello a so ngoba isimo senqondo masingaguqulwa bani ha o sa etsahala ho kunezimo ngathi uma uyibuka ho na le maemo a tla ka wa sheba inyama yakho nama ya hao ikujele e o bolelle ithi ngeke aphile e lo ho ha o ke ba phila ngoba uzalwe nje o bani bene ho le tjenana kodwa umisimo senqondo empa maemo ha kelello siguqulwa a nalohlalayo yo dulang emnyango omuhle wethempeli ko wa tempele o mo ehlalela ukuphiwa aye mezidi mpho into ayihlalele nje ntho a iduletseng nje hlale kubekelwe lokho o behetse ho nje yabona masebethi hamba wa bona ha se o twisa a se ba noma tsamaya bekuphusha ha se ba o sututsa ukuthi nje mabendlula abantu ho batho ba feta uthola usizo o kubo fumane thuso ho bona kwakuwumuntu nje onjalo e le motho ya jwalo ubuka mshiya ngisho nasendlini o luka msiyake ka tlung ngoba ubona ukuthi wazalwe nje ubani o be ho wa tjena ungakwazi ukuthi umdonse o sa khone ho bohule ngoba ukholwa ukuthi uNkulunkulu ebengakwenza ubani u sa dumele umdimo akayenza nto akamphulusa uma kufika ha o fihla uPetro noJohn Petros le Johane bathi sibheke ba re shebe bathi sibheke ba re tadime bathi ba sibheke re shebe bathi ba sibheke re shebe esinakho na le sona esikunikeza khona sikunikeza egameni likaJesu ito la Jesu hamba samaya lamadoda ayibambe imfihlo banna bane ba tshwere sephiri kunemfihlo etholakala ho teng sephiri se fumanehang uma abantu bekhuphuka ha batho ha ba nyoloha beye thempelini ba tempeleng imbukeke le ndaba e shebe hantle taba ena uma ha lamadoda banna bana embone ngahamba a bona ba sa ngibona tsamaya sengathi siyabuka manje ke bona ba nka mohato jwale ukuba uJesu alimele izwi lakhe o Jesu a emele lentswe la hae and uJesu esiyalimele Jesu a etsa jwalo uma le ndoda ha monna enwa isihamba a sa tsamaya iyaqhumaqhuma a tlula iyamdumisa ukhulisa Modimo uNkulunkulu isimanga bazalwane esenziwa uNkulunkulu esenziwa uJesu ntho e kgolo e entsweng ke Modimo yena abantu ede bekwazi uyileya nto batho batho ga ba o tseba o le ntho e la pele bafikelwa sithembiso kwesaba ba fihlelwa ke o tshaba bathuthumela bathuthumele ngoba kusuke kusho ubani uhlalosa hore ukuthi ngempela o ka nnete engekho umuntu ha o motho obengenza lento kala ka etsa ntho ngaphandle kaJesu ntle le Jesu awuyibheke nawe namhlanje impilo yakho ake uyishebe wena bophelo ba hao ka jeno o ithebe bo wena ukuthi ubani okwenziwa nje ho ke mang a o entseng wa ba ka etsela uJesu ke Jesu akuyibheke ebusheni ake uyishebe bosheba ababeshikashikwa zinkanuko batho ba nnete ba tletswe ditakaso tsa bofebe kodwa wena uJesu empa wena Jesu unqobele a o hlolele tsona uJesu igama likaJesu linamandla bitso la bazalwane Jesu na le matla ba yena elezi ibonakalisa dipakaso sena he kumele ilandele ditlabile di re abantu abakholwayo latele ba dumelang elithi e iBhayibheli lentswe siyobeka izandla a beha matsoho phezu kwabagulayo hodima ba kulang lithi basile le re lentswe ba phile umele uJesu kulenza izwi lakhe Jesu o tlamehile go le etsa lentswe la hae alimele
aliphethe ngoba igama lika Jesu linamandla ngobani libitso la Jesu linamandla lezi ibonakaliso imakazo zena zilandela abakholwayo isala ka morao ba ba dumelang kusho siyakulandela nawe for sa sa luwena dia Nawe wa sala morao siyakulandela. hape Nawe luwena siyakulandela. luwena landela kanjani abakholwayo ilandela ba dumelang ngoba lithi iBhayibheli ngobani le lentswe ngaphandle kokukholwa ba dumela akumthoko ho ha go kete kwa mthabisa mdimo nakulentaba lithabeng yena ungasho ukuthi qule o ka thabeng yena thekela uphoseke manzi ulahle hemezing yasuka ngokukholwa kuyayenzahala ka dumelo okwakho hawo ukholwa kukhulise dumelo ihudise ulikholwa igama lika Jesu udumele kini ukuthi liyabavusa abafileyo litsosa ba liyabakhulula abahlaselwa amadimoni le ba bona le mati liyabakhulula abahlaselwa imimoya le ba na le moya le ba liyabakhulula abahlalela ukuphiwa le ba ba abahlale becela ba ba kupa okwakho umuntu ungamncishi uJesu hawo sikweli muthu Jesu usukumncishi uJesu sabamtima Jesu muthu usukumncishi sikamtima akuthi umuntu noma kuthiwa khona into ade umnikeze yona awuthi muthu nantu umfile nyona ungagcini nje ngokumnika lokho kumnikile kodwa ungamnikezi uJesu sikaba mufa mphofela usaba mufa Jesu kuyela ukuthi uyamazi uJesu bubuza wena nawe mziba Jesu na uJesu ngakusiza kiyona Jesu akawuthusa nami ngangiyisoni linakile kilineza libi ungibona nginje awumbona kilishenana ihlathwa igazi lika Jesu lahlatswa kama dia nawe Jesu magesi luwena hapa kaitsa sewe ngoba uhlalela ukuphiwa ngobani uthulesidi mpho usizani lokumupha izinto uthusa nguthathe umuphali into akube kahle izinto ezimbulalayo athwele phinda hapa into zemula yami umnikezanga ukuphila usamufa buphilo ngoba iyona into ekumele siyenze ubani kiyona nthonya kabeli kuye ngoba uJesu uyaphila ubani Jesu waphila kodwa into yokuqala impatho yaphila akumele thina njengabazalwane unaska bayina kumele asebenze thina kuqala abele asebenze unabhili ngoba kuyingozi ukozi ukuthi umuntu adlulise umyalezo ukufitisa emlayenza engakholwa manje asawadumeli kimatla a Jesu kusho yena qanti ngeke asukume kusho yena muthu uphila ke ho hanga ngeke bayeme kuthi kuthanda athi soke sibone akade ngiyabone siqolozele lishebe mahlo sibheke lishebe mahlo sinika khona ngawuni hangona alikho elinye igama esinikezwe lona ebantwini aliyo lelingilibitso esingasinda ngalo ekaphila ngalona igama lika Jesu ibitso la Jesu lapha kuyizenzo 4:12 iketso ilona gama esinikezwe lona ebantwini ilona lifela libitso igama lika Jesu bazalwane libitso la Jesu sinegunya thina kana lithukelo esinikezwe lona efuenso sinikezwe amandla fuemana okunyathela nofwezela hata igama lika Jesu libitso la Jesu lona esinikezwe lona kilona efuenlona liyaphila ligama liyaphila libitso lena la Jesu liyakhulula hape liyaphulusa yazi into liyalukula emnandi ngaleli gama lika Jesu bazalwane mthemnathi kalibitso lena la Jesu akusebenzi wena awusebenzi wena wena ubiza igama wena ubitsa libitso bayigama lenza ibe umsebenzi libitso leza msebenzi akusiwophilisa asiwena uphilisana mawukuthi bengenzakalanga awuthi uyawenza hala akusikhona kwa asahawo wena yenza izwi wena ezalinzwi ukuthi uthe ho uyitse ubeka izandla uta behama tsoho phezulu kwabagulayo ubaba kulanga uyikhulekele nje lesibonakaliso sithembisi uyirapelle kaniti twena kuthi noma kuqhamuka nje wedwa uqhugayo ho ke uhlala ali muntsha hlutsanga namandla ngengwabona manje wala ke kuwabone phela uNkulunkulu uyachallenge Jesu wanithi wamchallenge bese uma kahle uyeme hanhle uhlwamo ngoba uNkulunkulu emile ngakithi ubani mdima yemeka u bani oyomelana naye kimata bakhahla nolhuna yabo mina ekhaya la kithi njengoba ngisindisiwe haye ngomexwandeke sikaphulusitswe bayazi ukuthi makufika noma ngabe yisithi isimo baziba la ufika uthi ufihla mayemuka baba into engizoyimemeza uJesu thokela imewe leza kiJesu uthi uma benesimo abangaphansi kwaso ngabe sokugula habe la uthi bayakula bayazi ukuthi bazongimemeza ngibiza uJesu baziba batangihwelesa nakhwelese Jesu
ayikho enye into engiyaziyo Hauna umuntu okiziba. ngaphandle kwegama lika Ke Jesu. libitso la Jesu. Ilona igama ekumele Ke lona silimemezele. vela libitso ke tlamehile. Singayipromote ezinye izinto. Ke sika hlahisa ditso. Asipromote leli gama. Al hlahise La samba khona. mo samante. Silimemezele leli Ke gama. hone se libitso lena. Ukuze abantu basinde. Ho batho ba hlole ba khone. Baphunyuke. Ba khone ho ka Emandleni esitha. Matleng a sile. Igama lika Jesu linamandla. Libitso la Jesu na le Igama lika Jesu libitso la Jesu. aligcwale phakathi kwethu. Alibala ha rona. Mina ngalibona kahle igama lika Jesu. Na libitso la Jesu ke la libona hantle. Livimba iklaphu. Lithi ba kulo mane. Uhlala ngizole duze ngifakazi. Ngidwa feta teng mono ke pake. Ngithi wena Mbobo. Ke wena le soba. Ngimbono munye elithizwi lika Jesu Elizwi la Jesu. akakusiyo umuntu othemba lakhe. Ukhasiwe muthu Ithemba lakhe likubani? Ili bathu. Bazalwane asithatheni ithemba lethu Bayina into sibeke enkosini. Libehe mrene. Uma Ha. noma ngabe kufika siphi Na isimo, uthi ufihla bale moya. tell Jesu Feza Jesu. livele limizulu. Mahudi maeme. Oh lingana ngana yeah noma ngabe kufika sithi sona isimo Na uthi ufihla wafi maeme. alingasuki izwi lika Jesu emlonyeni wakhe. Lenzwi la Jesu lisikela tluha mlomo wa hawo. Hlinza ngencwadi yomthetho ubusuku nemini. Na hana ka lenzwi la mlawo. Isiwuli mthya. Abantu babonisa ukuthi nansi inyanga enkulu. Batho ba bontshe ungaka ekhulumile. Igama layo uJesu. Bitso lawo la ke Jesu. Likholwe, Dumele. lethembe. Lidumele bitso. Yazi ukuthi mawulibiza Awulibisa libitso le. khona izinto ezoshifa. Utendi thoze kaso. Ngoba igama lika Jesu linamandla. Wali libitso la Jesu linalimandla. Ngoba lamandla ayathola. Ubani mandla wana afumaneha. Abazalwana abangafa abantu sikhona. Bayina abasike basho bathu liteni. Abasukubhubha abantu sikhona. Abasike basho bathu liteni. Sibatshela ukuthi inyanga enkulu likhona. Laba bantu bawumgida ade behlaze eduzane komnyango wethempeli. Bathu bana hamba hawo. Abaqhamuke manje sebegqumagquma badumisa uNkulunkulu. Ngisho nabantu Bathu bamangala. babakale. Khona lapha Siphuthumyeketi senze isimanga. Hamdimu wayesam Abantu igama lika Jesu liyamanga lize limangaze ngisho nabakholwayo. Lebadumela bamakala ngithoza mndima. Lo ombona Unommona. ephathu
Awwa. noma ehamba edondolozela La tsamaya ka nnete a hulwa. kuze kumangale wena Phumagala wena. ukuthi ngempela Na ka nnete. lo muntu ngiyamazi Uthiyona ke mtsiba. edondolozela Kani asamakalile. kuzokwenzakala Empa o etsahala. bese uyakhumbula ukuthi uJesu Upule o ke Jesu. okwethu ubhuti uphila sesithandaza Hauna he asekapela. batshela abantu ukuthi khona inyanga Ba enkulu jwetse batho itenga ka eholo. igama layo Jesu Bitso la ona ke Christ Jesu. batshela ukuthi asambe siyesibhedlela Ba bolelle o jwala ka sa spitini. lesi sibhedlela lesi Sipitini sena kufihla usona. kunodoctor Hona le ngaka. okhona Ati yete. igama lakho uDr Jesus Ngaka ile bitso la ona ke Jesu. khona la ikhona la Khona la. amalayo Abahutse batho ba hlola tlola. bebuyisela udumo uNkulunkulu Ba hutisa dithoriso. ukuthi uJesu wenzile umsebenzi O Jesu wenze ngoba umsebenzi. igama likaJesu linamandla Ngoba libitso la Jesu lina. liyaphila Yaphila. liyayiqinisa imsipha Isa ke limusifa. liyaqinisa Ke amathambo le masaba. athi uDavide David. liwumuthi Ara ke morena. emathanjeni ami Basapo ngaka. sothandaza nje sonke bazalwane Ngakapela kaofela bayise. sivulele inhliziyo zethu Ngivule impilo sakuna. siyawacela amandla kaNkulunkulu Ngewakupa madla mdimu. ukuthi abe khona phakathi kwethu Ukabete ngakuna. kusukunyiswe ishosho Uyengiswe abantu abantu basakhona. abangaboni babona Basaboni ngibabona. Jesu mina bazalwane sengiyamazi Na Jesu and ngizakimtsiba. ngimbonile uJesu Ngimboni Jesu. uJesu ephulukisa abantu abaneyitroke Jesu aphulusa abantu Ngimbonile bakho. uJesu. Ngimboni na Jesu. ekhulula abantu abanamadimoni Ngibona Jesu alokula ngimbonile mina uJesu Ngimboni Jesu. asiwakhulekele lamandla Awakaphelele madlala. ukuthi lo mlilo Ukulona. ovalele emathanjeni ethu Paleswi masapo ngakho. awusebenzi Usebenze. abantu bethola amandla Bafumane amandla. kaNkulunkulu Amudimu. baphiliswa ugogo Phikiswa iqolo. Ya olikaJesu Jesu. vula inhliziyo zethu bazalwane Akubulele impilo sakuna bayini. sesiyathandaza Siyakaphela jwala. sicela sivala amehlo ethu sonke Kuba kwale mahlo Sovala kaofela. amabhayibheli ethu. Kwale Bibhili kaofela sakuna. cela siwathula phambi kaNkulunkulu Hallelujah. kulesi sikhathi kungabi nemuva